हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरसन तुंगजांग व्लॉग। मेरा नाम फेरसन तिमलोंग है एंड नॉर्मली तो हम पिनी बा व्लॉग्स में गेला लो कौन से हमरी JKYF मते फेस्टिवल लोंग कौन से कथि रेडी के ताम के तांगते मा पिलियन की हुमरी दबी पेरा नॉर्मली तुम तांगते किचेंग वीक के में नांगला लुथा Kadang karbing lang and welcome back to my YouTube channel Felson Tungjang. And normally tum non ge amri Junal Festival TBJ di mang lo roman piak lam lo asi lake ahong jai lo asal ada di mang non mang ada arain pati bokom lo nang normally tum hasil deklan po detaili. Oke normally tum lamang ge just tum kang ni thai lo lapen lapun ge non mat sai klem bom lang ke normally tum color video do karbia res lo normally tum lake Nampak halak ya, song laut pula. Lapan ada segi kam lang cepatnya pun podan normally tum. Ku bang cycle bom lang. Lapan lahi bang ayo dan kalar kibira hormon dan normally tum. Lapan normally tum marlon lulus na. Oke dan normally tum ya. Normally tum lahan lo. Kan jadi mate stage lo normally tum la dakang kayo adin the bang lo mate kan tum ta me kwan se ka chara yuma ta me lo normally tum lapu a picture ta asam yo ni ke ni ka normally tum ya normally tum la pana pu lahin mangge kupipini ya dim lapan terang lapan ho lai ke corana buhala normally tum lapan ho lo puhin mang dukan mate kacoron kacior sulana hin lo as normally tum yo adima ke roman piak lam lo lake lapan pini kang ge motor mesin normally tum view ta melang pigan jo pura ingun tame lang pigan sai klem dum lo lapan sai klem dum lapun na thu dala normally tum piklang pojo la garibi ko di mang ke sai ki klem dum mate ki sang no mam ke normally tum tangte halo pon pang pale dam na oke normally tum alaga pang hedi ho tar mane eda mang ke kasara mate group atuman cho jida mang ke la swa hong jai long mang ke group tum si chipate chot po la pen single tum mate singar tum mang ke chu la puha la da mang si dupo yo normally tum la normally tum la singar un kilo jidi mang non mang ke thang ta me kang terang la normally tum ha da me piklang no pala JKYF Napangin non si la me single item mate singar dum kilo jithai bang la non si simar bom nang normally to mathe mana dake single dum afan lo pen singar tom phala normally tom la si mane program mang duji la pasi program kapitang dab je phanse hola dai ilong lo la pen la dai ilong bang simar do lo normally tum la si thakte anak tu bang le lam thuna la pana da bang ge lama KPJ dim lo bang normally tum yo bang simam na yo harlo katrek tu normally tum media start do yo tu karnis thin next first in amplem bang normally tum asiri man yang sar lo mang ada ki video po lo ma kanang li kalau yo normally tum parjabi la kona pa siwan thun te lagi dapat bo no mai kang thur pa hedi धीरे धीरे
lapan normally tum apa nih sih mukrang bagi orang kela pu pelang bekip lang mati mas hem tun bir dip delang mungkin dip tanggal lo normally tum ya lang me pingan lo si haluan apa kelang nampo dak tadai normally tum hem tun pe don rilo normally tum ya angke haluan kiyo kisani pakka lapen yo karbi tuma akuri mate harlung lo langpong tuh normal itu marlo ini marlo bang lah yo ekdom pakka lapen puhin ke hormu kacubia thaira dolo normal itu ya hapan pu hinman ke ahang cetai lo normal itu lapan lapu ana bang yo normal itu normal ke normal itu mendaftar begini lo normal itu ala ke tumona pam pulo ni pinila normal itu la thak bang hiyo la thak bang hiyo normal itu wala bang tumona pam pulo ni pinilo normal itu sun magi ham tun pier lu pen ang tanan bana yo ini bang view bang lang mapping normal itu motor mapping mati yo oke ladaan sih ikan mate cipete di mahong jai bang gitu loh teman itu defensing tidak tahu dukan bin jadi hong teman itu lagi defensing dia dukan bin jadi pan bang asai ciklem lo lagi subdivision vlogs lo office lo teman itu mendakta bang kami klaim ya mate terang si non festival sek bang di pon po normal itu non hidi angton hala single performance di bang tang lapen dukan la pula ben anta media kai asar nung gidi de ang selang normal itu non make as normal itu lamang so vlogs mang lancar lo sini ni literas du bom ni pot pina kitchen ya vlogs tadi lapen pininge Christian Teron ta mangi metri Christian Teron ta sitong ngi so normal itu vlogs lancar lo sini next episode bang lai puto itum citang tenang la so normal itu tang te